Om Swastiastu. Alit-alit kecuduk marih sarang ibu, Bu Dian, ring pelajahan bahasa Bali. Ring rene mangkin ilaga pecah melajahin inde. Belat badan lan raos ngempelin. Maneka pertama inggih punika belat badan. Sane mangkin urat yang dumun punggelan lirik lagu pop Bali puniki. Ring sajeroning lirik lagu punika wenten kuna-kuna kesane kesurat nganggen warna barak. Kuna-kuna punika ngeranjing ring soroh paribasa. Paribasa ka pertama inggih punika noleh bukite uling joh. Yene ngiraga noleh bukit saking joh sinah pacang kesingak bersih, asri, kedas. Nanging yene nampekin sinah pasang kecingakin mendak beduknya nih. Paribasa puniki ngendirga mayang yen iraga nyiyake anak lianan sinah sane kecingak becek-becek ne manten. Nanging yene ngampun nampekin sinah anak punika pasti ke medue pikobet. Paribasa selanturnya nih taluh semua. Yene iraga nyiakin taluh sinah neten karuan napi taluh punika becik napi semua. Bisa manten ring sisene taluh punika kedas bersih. Nanging sujatene ring tengahne sampun berek utawi semua. Paribasa puniki nirga mayang yen iraga nyakin anak ring sisi manten kecingak becik nanging ten karuan ring tengahne becik. Bisa manten ring tengahne nike wantah nenten becik. Paribasa sane kaping 3 inggih punika ngutang kandek duduk jaum. Paribasa puniki nirga mayang yeneng wenten jatme sane medue sarana sane sampun becik sane mau tame nanging sarana punika kelebang keanggen ngururuh sane kaonan. Maka sami imbe paribasa punika ngeranjing ring soroh belat badan. Belat badan medue teges paribasa indek kahanan kalih laksana jatme sane keinembangang ring laksana kalih kahanan barang biaden buron. Yening ring bahasa Indonesia niki patut sekadi mengibaratkan manusia seperti tingkah laku hewan maupun kondisi suatu barang. Belat badan presida kewangun antuk tigang sulur inggih punika bantang, arti sujati, lan arti paribasa. Imbenyane minekadi, bantangnyane mejempong bebek, arti sujati jambul, arti paribasanyane ngambul. Mesarin tanah, bantangnyane arti sujati buk, arti paribasa ibu. Bantangnyane medamar di langit, arti sujati bulan, arti paribasa bulanan. Paribasa selanjutnya nih raos ngempelin. Wacan dumun ibu bebaosan puniki. Yening urat yang ring bebaosan punika kuna-kuna sane kedagingin sesuratan barak medue kalih teges minekadi. Sane ka pertama kuna bene lenang. Bene lenang niki medue teges sane ka pertama
leneng sane wenten teng arep mesu rumah nika. Sane kaping kalih bene melenang. Dadosne nasi sareng B nika kewungkus melenang. Runa kaping kalih inggih punika lalasan. Lalasan iki maduwe teges sane pertama lalah pesan, sane kaping kalih buron lelasan. Sane pine untat palungane. Palungane puniki maduwe teges palungan genah maman celeng sareng palungan utawi lungenyane ring dijep lunge utawi kemana perginya. Maka sami imbe paribasa punika kawasanin raos ngempilin. Raos ngempilin witnyane saking kruna gempel sane maduwe teges dempet. Sekadi batis bebek sane dempet. Sane preside angin memargi, nalar preside ke angin ngelangi. Punika taler sane kuasanin raos ngempilin. Tegas raos ngempilin inggih punika kurna sane asiki nanging maduwe arti kekalih utawi memiliki makna ganda. Sane asiki raos ngempelin punika wantah mearti sujati. Tur sane asiki artin impun ngintarin utawi arti sane biasane keanggen wecande utawi keanggen megegonjakan. Imbe raos ngempelin minekadi raos ngempelin sane pertama damar bedawuh mati kanginan. Arti sujatinnya nih genahipun wenten bedangin di timur. Arti ngintarinya nih tempuh angin utawi damar punika mati ulian ditiup angin. Imbe raos ngempelin sane kaping kalih ring dije palungane mangkin. Arti sujati jangi lunge utawi akan pergi. Arti ngintarin wadah maman celeng. Wantah roh iriki pepelajahan ringane mangkin. Ibu lunas majangarin ayat-ayat sareng sami. Elingang jaga jarak, nganggen masker, lan cuci tangan. Sane mangkin puputang ibu antuk parame santi. Om Santi 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 Om.